yatangira bayise prisoner imbohe niba nadidimanze kandi ndamaze va kubusobanukiwe yasikegarawe. Harrison Dempsey. Atuitwa Harrison Dempsey faced 10 counts as the leader of the organized crime group arimo aravuga ko ari watching the crime organization cyangwa se organization ikora ibyaha bitandukanye known as Pegasus. yitwa Pegasus. Umugabo witwa Harrison Dempsey. The charges against you are as follows. Ibirago uregwa cyangwa se ushinjwa n'ibi bikurikira: money laundering, kwakira amafaranga avuye mu bikorwa bitemewe, illegal drug trafficking, gucuruza ibiyobyabwenge drug trafficking, kwambutsa ibiyobyabwenge imipaka, people trafficking for the purpose of modern slavery, ishimutwa n'igurishwa ry'abantu mu kubakoresha akazi k'ubucakara mu buryo butemewe, fraud, ndetse no kubacuruza ibice by'imibiri yabo y'indani ngo kwa bintu bashimuta abantu bakamukuramo umutima urwagashya impyiko nibyo mukire ashinjwa. Amaforode yagiye atandukanye n'ubwicanyi budasobanutse. Do you plead guilty or not guilty to these charges? Ibyo bintu byose ushinjwa urabyemera ntubyemera ari mu rukiko? Not guilty, my lady. Nta na kimwe nemera mabuja. Don't get it, my lady. You may be seated. Ngamwicarire. Proceed with your opening speech. Ubushinjacyaha butangire buvuga ibyo bukurega. Reba filime sasa. Is special. Uyu munsi uri special. Aravugaga. The trial we've all been fighting for. Ati ikirego tumaze imyaka myinshi turimo turirukankaho turarwanaho. This unit's investigation into the Pegasus crime syndicate. Ati unit yacu cyangwa equipe yacu imaze igihe imwe perezida kuri Pegasus crime syndicate. Pegasus ni company iri mu bari mu rukiko barimo baramushinja. And the single biggest deployment of resources. Ati uyu munsi twabonye ahantu hamwe single source of information twabonye ahantu hamwe turi bukuri amakuru afatika. History of the National Crime Unit. Kandi iyo source cyangwa iyo source ni imwe mu mateka ya crime unit. 7 years in the making. Ati tumaze imyaka 7 turimo twakurikirana uyu mugabo. We celebrated more birthdays, kids' graduations. Ati mwebwe mwagiye mucelebrate anniversary menshi y'abana banyu ama graduation n'ibiki. Wedding anniversaries inside these four walls. Ariko sizakwana tubitubizana hano.